بێگومان دەستکەوتی ژنên Kurd piştî 13 sala hem lê komalayîtî de karî bûn pêşengtiyekî gelekî mezin bikin. Karî bûn xwedî rêxistinekî xweser bin hem lê aborî hem lê siyasî hem lê rêxistinî û civakî û seqafî. Ev weke destkeftiyekê û sîstemekî xweser ê jina heye ku pirsgirîkê xwe çareser dike. Kêleka wê na سیستمکی ویا مجلس ویا عدالتی هیا یا دادواری هیا işte 49 malên jina hene pirsgirêkên jina êkû hemû mijarade hem jinê diparêze hem xwedî li mafê wê derdikeve û hem de jî karibê jinê amade bike ji bo hemû erka karibê bigirê. Kêleka wê sîstemekî wê akademiya heye hemû jin hem lay îdarî de hem lay siyasî de aborî de li qayî perwerdê ê xwetên ev najî dihêlê ku di nava hemû saziyên rêveberiya Xwesayê de rêjeya serê sedî pêncî wekî rêjeya me ya jin em karibin hemû qada temam bikin û adên hemû biryarê ku hem ê xweser ê jina û hem ê giştî de bi nîzamekî hevserokatî sîstema hevserokatî jinek mêrek saziyê bi rêve dibe ev na jî defretek daye ku rastî jin hem di karibê xwedî biryar bê biryar de nava biryarê de cî bigire û mesuliyetê biryarê rakê. Ev hemû hêliş ku îradeyekî pir xurt derkeve pêş û ev îrade pêvajûyê dawiyê de em çawa bidikin bine demanata da bin garantiya de. Fejboyekî qanûnê jiniyê 2014 îcar me pindik dît. Me kanûnê malbat derxist kanûnê malbat 28 madde ê ku hem mafê jin hem zarok hem de jî malbatê diparêze û nava hevsengîkî demokratîk de malbat xwe bi rêxistin bike û mafê jinê hem di milê mîras de hem milê şehadetê de hem di milê girtina zarokê xwe de gelek xalê ku heqê jinê gelek mijara de bê parastin. û di nava peymana civakî jî a rêveberiya xweser sîstema hevserokatiyê rêjeya serê sedî pêncî hemû şerê yanî qedexekirina hemû corê şiddetê li hember jin û weke sûj dîtin û li ser siva sûca sûcdar bêne hesabkirin ya din sîstemekî ku li ser esasê wekheviya mêr û jin di hemû saziyê me siyasî aborî civakî îdarî de jin ciyê xwe bigirin. Yani milli yasayı da jî gelek xalê wisa Bakur Rojhilatê Sûrî de û taybet jinê Kurd me karî bû gelek mafê xwe di van mijara de biparêzin. Aniha zehmetî ku em piştî 14 sala 13 sal me derbas kirin 14 sal bi hatina rejîmekî nûhre xwedî hişmendiyekî olperest xwedî hişmendiyekî cîhadperest bêguman ji bo jina û destkeft û azadiya jinê li xeter têne dîtin. خطرê vê jihade dest pê dikin jinên Elewî jinên Durzî li qayên êrişê cor bi cor tên revandin kuştin hemen weke kiryarê ku li şengalê Rûdan îro ev herêm li qayî tên bêguman eger defret bibînin jinê Kurd re jî aynî nêzîktayî ji xwe di milê jin naskirin û mafê jin û zagonê ku jinê biparêze hiç vana nas nakin îtiraf nakin bi hebûna jinê فأنا درخست هم پیشیا جنی کرد و هم جنی سوری همو تکوشینکی هفبشی پر خورد فرض دکی کو ام کاربن الهمبر هشمندیا حکومتا هی يعني یا دمکیا خودی ذهنیتکی جهاد پرست جنی ناسنا کی ما في جنی نابینن امی چاو به هفره تکوشین بکن ام ناو لفو تفگری کی وصدنه هم دانستاندنê me hene hem biryarê ku em hevre bigire hem çalakiyên hevbeşî ku em bikin em karibin pêvajoya anayasayê de bi rastî weke hem jinê Kurd û jinê Sûrî em xwe ferz bikin ji bo mafê me di guhertinê nuhê Sûrî de çê dibe bêne parastin. Hişmendiya heteşê hişmendiya qaîdê cihadperest e em hemû zanin tevgerên cihadperestî ji bo jin çawa difikirin. Jin mucerred sebîne, jin mucerred cewarîne, jin hele ê ku ji netawa wan cuda, ji dînê wan cuda. Fe hatina ser desthiladarî û heta roja aniha esas gelê Sûrî qetilama re derbas dikin. Her kesî ku ne ji netawa wan e, ne ji mezhebê wan e, ne ji taîfa wa ye êrişî ser Elewî hat kirin. Yani 3000 însan heftekî de bi dihê jina hîn revandîne yani bazara va jina tê kirin
إيرش فيداوي للسر سويداي الجني درزي تكرن بده جنا رواندي هنا الرجال دستي مده هنا جني كو تين رواندن جني كو وكا صبايا كارتينن هن بوي هشمندية سوري ده تفدقار نب هشمندية دولتية بهشمندية تشتتية اشتا جهاد پرستية وما في خودت بينن افهمو خطرنج بوما اگر کی سوری نوی گوهرتن یعنی گوهرتنک چی نبی وانا یاسای کی دموکراتیک نبی ام کرد هم دملی دیالوگ و دانستاندنی هولدانی می جدی گوهرتنی و گوهرتنی هنه جبو دستکفتی خام پاریزن هم دجی اگر وقت بيجي خدينا كر يعني إيريش سر هرمي ما إلا عنين شر عنين بردري ما فجوي رجي هم جني كرد هم جالي كرد وهمو كسين كو موديل ما ديمقراطي دجيان كر بيجومان وخواب باريزن وبارسنا خويا رواوي بك يك رجع هيا كو هموك جني كرد هموك جالي كرد نافي ألوزيدا هم خواب باريزن أو جي يكيتيا مايا يك هالوسبونا مايا هم دملي السياسي دا هم ملي لشكري وخواب بارستني دا يلكي جرنجا چونکو براستی امو که گلکی شر نخوازن چاره سرکرنا پرسکری که خو بری بازن دموکراتی دیالوگ خوازن لی براستی جی اگر ایریش لسر گلی کرد هاتن کی پارچید به بلا ببی کردک الکودرید به بلا ببی گرکی هلوستی با کردا یک بی خودی لهف درکتن ده همو قادا ده يعني ملي قانوني ده ملي دبلوماسي ده ملي سياسي ده وهجر إيريشين فعلي جهاتن دملين باراستني دجي جرك هالوستي ما هموكا دفي بيواجوي ده كوكا كردونا توا كرد خو باراستن وما في خاميسو جركرن باش خريجي تنيا بيشي مجبلي يك هالوستي ويك ريزي وببيكوا تفجر كرنه